Politics le Thu Thar Thlirna episode somnga pangana kan lo lom le veka chu tun tu maka thiro ma sakper tur chu US President Donald Trump pachuan US intelligence report be chana chanchinthar puang tu that khaten US in Iran rama nuclear siam chona te ankap chevek lo nia an soi chu adik lo ti in US in Iran nuclear siam chona mun pui pathum an bom te kha a chevek ni in a soi non le ani Donald Trump pe hen he thu thang tlilar tu CNN le New York Times te chuan US lot le na ro pui tak soi ne pantum ni in social media asoya heng chanchinthar puang tu pani CNN le New York Times te hian US ina a lot le na chan hi dik lo tak soi in US intelligence report be chanin Iran rama US in nuclear ral thuam siam chona mun ava be te kha a lot ling lo ti in an soi ti in asoya UK sipai mun pui bera Pentagon anti intelligence te report a landan chuan US in Iran ram fordo ti te nata sa te Isfahan muna nuclear siam chona mun an va pom khan leichung ril lama Iran nuclear siam chona om te chu an ti cheve thowa ma se ya an ti chet kha thil poi tak awani lem lawa chu wangin an khol pui berte nuclear an siam chona mun khol poi mo tak tak ta kha azawain an ti chevek lo ni in soyania US bom thla kian Iran in nuclear an siam chu te chu ati khotlai nge yanga amai ro chu an khol pui berber te ti cheta ni miang lo wangin he nuclear siam chuan na hi an chunjom le theyang ti lam hoya intelligence report o mawangin Donald Trump a sarkar hian he US sipai tena bom an thla ka hlotling ti in tun huna hian tran munanon kho thar vele ni US maiba ka hian Israel Finance Minister Bezalel Smotrich apoin US intelligence report ina Iran nuclear siam chona te ti chiat ani lo tia an soi chu pom har sa ti thuran soi chuaka ani hian Israel finance minister hian soi dan chuan tu mai in US bom thak kha apoi khoina sadan an la shalawa rechiang tur chon zir chian fe te pongai dona hun tam taka du dona wangin tun tut tu ta hian US bom thak a hlotling lo tia soi thei alani lo tin Donald Trump pale aptran rol puite thlawang hi ron hau pui vele bokani Donald Trump pan Middle East palayatan haruat Middle East envoy anti Steve Witkoff apoin Iran nuclear siam chona te hi US in te chelo tia soi chuak tu chu zon chua chu thilron ti puk ru ngeron ti put tu aron ti leak out tu chu zon chua nge turania athil soi paise hi mo phur ngei turani atia he Middle East envoy atana Donald Trump na arwat Steve Witkoff hian TV interview na soidan chuan US ina Iran rama nuclear siam chona mun pathum ava be ta kha hlotling veka an bom thlak ta punan ti turang in na an thoka chu wangin Iran ram nuclear siam chona mun te ti chiat ani ti in tran munaron khove boka ani na soidana chuan Donald Trump pan hetiang malak na ati hi US in hlotlin na a chante zinga thilro pui takania chanchinthar thren khatin chu tiang chu soi chiat duin hetiang anga chanchinthar maktak aron ti chok hi adem thu te po asai vele pokani panina chuan Iran parliament chuan Khawvela nuclear ral thuam hlom siam chuana endik thin tu pol International Atomic Energy Agency I alam toya IAEA anti te chuan Israel le US in Iran nuclear siam chuna mun an be a khan demna lam hoi thu chu engma amo malak na an nei lo wangin Iran parliament chuan IAEA te an thopui na hi anti top down ni na soya Iran parliament speaker Mohammed Bagir Ghaliba fachuan Iran rama nuclear sim chuna te hi him taka kalpui le vek ani ma chuan IAEA te nena an tho ho na chu anti top down ni na soya asoi zelna Iran in ral thuam lam ni lo civil nuclear sim chuna an kalpui thin chu chakzok in an kalpui zel don ni in asoi pokani apathumna chuan Iran chuan Israel tana entlatu mi pathum Idri Alis Azad Sojai le Rasaul Ahmad Rasol te chu an khai hluma heng mi pathum an khai hlum te hi Israel le Iran ina ni som pani chung in dowan nei laya Iran ramat chunga Israel lo tanpui tu le Israel entlatu pol lo pui tu nia an hriat ten nia heng mi pathum te hi khai hlum an nia tin hei ba ka hian Iran hian Israel lam trăng le Israel lo thopui nian riat mi an rin hlel mi zasari chuang tu na hian an man to karma salama khan Iran sarkar tho hianin
Israel en thatu te lo pui tu nian riat mi pakhat an khai hlum to boka ti hian tun din hmuna chuan Iran ram hian tun Israel ne na ni som pani chung in do an ne ya khan an mirin hlel mi pali te chu an lo khai hlum ta ni palina chuan United Kingdom chuan in do thlot theina som pani zet mai I heng Khawvel huap po in do thlot theina man to le chak mai ral thum hlom tak phur thei anti F-35 AZ anti chu US ne na tengin aleidona heng in do thlot theina ti hian ya nuclear ral thum an ken thei mai ba ka Khawvel in do thlot theina to zinga hian aman to ber ten ni wangin heng UK ina F-35 AZ aleitur hi United Kingdom Prime Minister Keir Starmer chuan NATO in compuyan nei mek na Netherlands a soi chokani heng US siam F-35 AZ som pani zat United Kingdom in leitura hian NATO ram sang telten khatiang ang an mani ram chung thawa ral thuam lo ma son na kong an dap na tur le an ral thuam nei te an ti changtlun chhozel na tur kong atan he thil poi motak ne don ti in UK Prime Minister hian soya F-35 AZ anti te hi United States Lockheed Martin Company te siamania Khawvel ram house tak te tan lo chuan nei mai theipo ani lo ani ome pangana chuan US President Donald Trump chuan NATO in compui manga kalmek line a chuan na Air Force One thlote na chunga chanchinthar lokhom tu ten zauna zota chuta chuan Iran ram hroi tu te thlak chu adu dan ani lo ni na soya Iran ram hroi tu te thlak ani chuan boinan na sajok athlen na hlawma tia chu fang chuan Iran an ba be chan bera kha chuan an nuclear ral thuam nei khania ram hroi tu te thlak lampang chuan ni ru ro om velo ni na soya amaro chuan tan rol pu Israel lam ve thunga ro chuan Iran an beina khan nuclear ral thuam te missile te ti chet mai phaka khan Iran ram chunga ram hroi na na thok mek tu te thlak vek an du thu an sei chok ve poka Donald Trump anen hian Israel lam ngai dan chu nang lawa tin Donald Trump hian he Air Force One thlo theina chunga chanchinthar lokhom tu ten zona dang an zona channa Russia President Vladimir Putin upon US na Iran an va be chung khan biak lat na manga aron biak thu soya Putin a hian Iran nena inin kara hian pui in ngaim atia amara chu Donald Trump chuan Iran ram nena kan boru ka hian ni ngeni ipui kan ngai lawa nangma nena tho hom na tha kan nei chuna tok me ti lam hoin ka lo change ti thu te pose chu Khawvel chanchinthar sang ate alo langa US President Donald Trump hi tuna hianin NATO in compui NATO submit anti Netherlands akal to ani parukna chuan Israel sipai Combat Engineering Corps ami sipai pasari te chu an chuan na armor vehicle anti chunga bomb up wangin an thia he chiat an to na mun hi gaza chimlama Khan Yunis khwa ania Khan Yunis khwa hi gaza khopulian ber pani na thin ania tuna hian Khan Yunis khopuite Israel sipai ten an ka chet asara wangin in te chimrem rumani he Israel sipai mi pasari ten nunna an chan na chungchang a hian Israel Prime Minister te mai ba ka Israel Defense Minister Israel kar point atwar pui thu tele poeti thu te po thu chuaron neya heng Israel sipai Combat Engineering Corps mi pasari te an chuan na lir thei chunga bom po ka wanga nunna an chan hi Hamas te an notlom lo zialan tirna te po lo ni vea Hamas ten he an chuna lir thei hian bom an kam ro chu ti po lo ni ta motor hi kanga khatiang ang khan achunga chuang Israel sipai pasari te khan nunna an chan ani heti mek lai hian Iran le Israel ten in ka hai an lo pon ta ka wangin Israel point na sale zol zokin gaza hian beipui an thlak chun zom le don nia rin ania Israel ram chunga political party a eptu lampang te khan hetia Iran le Israel ten ha in ka hai an han nei ta khai chuan gaza lampang an hoile to po tul to a tin chu mai ba ka chuan gaza a Hamas ten Israel mi le sa an man an lakol mek te chu la chuak tura Israel sarkar in ma alak wat an phut thu te po an sei vele boka ten kata ram hroi tu te chuan Israel a Hamas te hianin in biak na an nei le thoi don ni te pon asoya amaro chu kata ram hroi tu te thu sei hi Israel lam chuan Hamas ten in biak nan nei don em mo an du em in biak na nei an du em ti lam hoi chu engma thu chu mo chan let na an nei lo thung bokani
tin pasari na chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran ram an do a khan thil hlom tak tak pahnih da bo ni in a soya chung thil hlom tak tak pahnih te chu nuclear ral thuam ani atin a dang le chu ballistic missile te an ni atia heng ral thuam pahnih hlom tak tak te hi Israel le US tang rol khan vati chelo ta ni sela nakin loka Israel ram ti chet na tur man rup hlom lutuk ani dona wangin Israel ina Iran awa be kha heng ral thuam hlom om pahnih da bo tumna ania tin Iran an be chung zonga US sarkar ina athlok tlata wang le athurol pui tlata wangin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US sarkar nena lom thu a hrel boka tin a soisel na chuan Israel hian US President om to zong zinga Donald Trump patluka thian than la nei ngai lo ni te point Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian a soini heti mek lai hian Israel Prime Minister hian Donald Trump pachunga lom thu soimol mola fakbol molai hian neito in khom pui mang tura kalmek US President Donald Trump pachuna chuan na thlo theina Air Force One chhunga chanchinthar la khom tu te ma ve thung chuan Israel la ka lungoi lo thu lo sei ve mek boka chota soina chuan Donald Trump pachon in ka hai kan pona tanga hun rei lo te khan Israel in rocket an lakap chok chewa chu wang chut kalung oi lo ani Israel la ka hian atia amaro chu Donald Trump pai kan soi to thina kan video danga te po khan adu du hi soya athu soi nu nunga piang hi adang lam ve mo ti mei turania achang he chuan athu soya hian a beng vahlin chat tur te poi hom lo ve thina a vei zong le adu dana rul rop thok angang hi a rip ve pot pot thina wangin Israel la kalungoi lo thu to poi soi ma sela Israel nenan borok chu chetoviewati na po ani chuang lawang ti te poina rin thea chan chu hun kal to khan he Iran nena in ka hain pun chungchanga po Iran in Qatar US airbase an beya Khawvel in Donald Trump chuan eng tiang takanain nge a chan le tang tian thlir drop line in ka hairon puang thut boka chungte chu niam Donald Trump patu soi hi chu achang he chuan en liam mai angai chang te pom ve ni pariat na chuan Indian Air Force Group Captain Subhanshu Shukla chu vansanga lon tura thana nia Subhanshu Shukla hi midang pathum tenen June somni panga ni lai ni chundar sompani hian USA Florida muna NASA Kennedy Space Center atangin International Space Station panin SpaceX Dragon anti vansang long mangin ka chuan ni dona an ka chu hun tur tak India sanange I khotlang lam sana kalo en chiang mi lo min thothiam bola amaro chu June somni panga ni lai ni chundar sompani hian SpaceX Dragon vansang long mangin International Space Center hi chon pan ngei don ani Shukla hi kumsom linua India mi International Space Station a lon le ma saber tur ani dona kumsang ka chukwa somriat pali a dai to khan India mi Rakesh Sharma chu International Space Station a hian alo han lon to a Shukla hian aron dot vele che dona kumsom li alo ve manani Shukla hi kumsang ka chukwa somriat panga piang ni in Uttar Pradesh ka pui Lucknow lammi ania kumsang ni parukhan Indian Air Force a fighter pilot atan lakania tuna hian Indian Space Research Organization alam toya ISRO antia hian vansang lon mi an neite zinga mi ani poka ama rol hian sap ti me ang khotlang lampang mi pathum tenen International Space Center hi an pandon ani pakwana chuan Narendra Modi kai roi India sarkar lai pui chuan June ni somni panga hi samvidan hatia diwas ti in hunan mangthina chumi omzia chu keini tong chuan India dan pui tha nani ti na tepo adi ome chu kumsang ka chako somsari panga June ni somni panga India Prime Minister Indira Gandhi in emergency apon champania India Prime Minister Narendra Modi chuan kumin June ni somni panga hi khatilaya India Prime Minister Indira Gandhi in India rampoma emergency apon kumsom ngana champania khati hun laya me puirong relna von him du le chunzom du wanga mitam takin hliam le ya vuak te an tuara tan ina khung te ngai sak te khatiangang an tor na kha India thangthar lom zel tur te hin an thengil tur ani lawa chu wangin he ni hi India dan pui ven him na ni tiang zong ta puin ikan mang thina ni tina soya Indira Gandhi khan kumsang ka chukba somsari panga tanga sang ka chukba somsari pasari thleng khan emergency apuanga tin
khati hun lai khan mitam takin democracy sarkar tun din len du wangin an do dala ado dal to piang takatan in ata khungan ni in ngai sakna na satak ten tur chu chu tu na BJP sarkar hian sarkar lai pian han kai roi taka hian India ramina emergency alo tong kha tun hun thleng hian na satakin an beile ta chuta chuan Prime Minister Narendra Modi chuan a soina chuan India chanchin hun kal to hun thim lai ber chu kha emergency hun lai kha ani e ti in Indira Gandhi in emergency apong kha adem thu te poron so yatin Prime Minister Narendra Modi mai pa ka hian Union Home Minister Amit Shah te point heti June ni som ni panga emergency puan cham alo thlen hian Indira Gandhi na emergency puana ya thil poi tak tak lo thlen ka India chanchin ata na chanchin lo mom lo ber te ni wangin chancthar te point hetiang chanchin thalo hi an hriata takin zela ta na hetiang a thlen to lo na tura dilruan puthiam thina turin he ni manani thu te po anon soi chok ve pokani ti chuan tur tu matan chu kan du tok le photang